Boss, it's time to rush. Okay? Baka ako. Ang dami mong alam. Sorry ka na lang. Ya, knockdown na ka, boss. Oh.
Ano yung kontra dito dong? Grabe naman tong pidiya na to. Pasulod na ka, boss? Boss? Wala pa namatay. Matay na, boss. Pahingi loot, pahingi loot. Pahingi ng loot. Nakay Mike. Yeah. Muntik ka na doon. Ako ng om. Matay na. Tara. Wala akong healer, wala akong healer. Dili ka madungog. Kana, dungog na gamay. Ah. Bulong sa healer. Wala po kang healer. Bahog tae. Bahog tae.
Grabe, PDIM mo. Dungog na, dungog na. DIM, wala bang healer dyan? Healer. Parang may kalaban dun, oh. Wala po ko healer po. Wait lang pre, wait lang. Wala akong healer eh. Dito pala sa kabila. Back up dito, back up. Huwag nyo kasi pakita ulo nyo. Matang ina nyo. Ah? Tayo na. Dito dami sports ring dito, oh. Dito, oh, kay Siam ni Kabuk. Di na kaigo sa bag. Matag bala healer. Rogia. Nadre ilalom. Akin yan. Bakit mo kinuha? Nandun sa supply. Tara. Wala na ba bala healer? Oh. Laga oy. Ahay kalag oy. Healer. Healer sa. Nice one. Nyana. Allah nade. Nice. Healer.
Bantay ka na yung muna gusto. May coming, may coming. Ano to? Bantay, napas taas, bantay, napas taas. Knockdown naman to. Asa? Asa daw ito ni Hunong? Asa? Back up, Dre, back up, back up. Back up, Dre, Ragia. Tas high ground, high ground.
Oh, kabalo may kita may. Nice one. Bunal-bunalan dagway. Nice game.